Assalomu alaykum. Qirg'iz el yurtum, ulu kichim. Men Qirg'izistonda Maylusu degan shahardan chiqib ataman. Men chiqpay qo'yishga arg'am tuganib atat. Ne degende hozirgi vaqtdagi muna to'polon shayloo baştalgаны turadi. Bunday to'polon shaylooni o'tkaraverib yurib, chidamimiz qolgan yo'q. Biz murдағы депутат президент болған, onu Akayip'ti Kamaşka tura geliyor atatiken. O hazır koyuyorsam. Al vaqta biz Orus'tan жаңыдан ajırашıp, жаңыдан egemenlik memleket bolup alıp, men egemen degen memleketimiz ege olduk. Degen suyunç menenle şayla öyle yürüyüp biz. Mana bizi gelip jarga takap koydu. Basarga jeri kalmadı. Mana endi Xitaydan bolsa qarız ekenbiz. Tegi nevre çevremiz hem kutula albayt eken. Anan keyin Atambayev prezident bolganda hiç kimdere şaylagan emes. Ali Bakıyev'di kaçırıp berberlerin özüne bolboy ele bar oturup algan. Özü korkup ali katında oturguza koydu. Otunbayt eken, otundu. Anan keyin uşundu topolon şayloda jüre verip biz takır sidamımız kalbay tacap büttük. Qarızdan qarzga battık. Baldarımız bolsa migrant bolup talaqlarda işlep jüret. Rossiya bu memleketlerden biri koybolsun Kırgızlarda çoğuldup gelse bizim özümüzdün Kırgız yerinderi jeri jetpey kalat. Üy bolsa joq alarda talaqdan bakışlar yataneni bağıp, yakta kalgan bala çakasını bağıp, tıyın tıpırın bärin bir yaka salıp jüret. Anam bolsa emi topolon şayla baştalып alıp, dağı beti joktor. Her жерге ақша тарқатып жүретmiş. Ой, ақша алғандар, ақшаны аласыңар. Ақшаны алғандан кейін сілердің паспортыңарды алат. Ке, паспортыңы бер еме. Ақшам алдың ғой деп. Ошо ақшаны паспорттың жаңағы демелерін жазып алат. Жазып алып, анан кейін паспортыңы қайтып қолыңарға бет. Анан кейін баяқтан бюллетени тайрап қойын, қачан эле. Жашық қылып. Бардығын чимереп қойды дағы, үн шықпасынан қымиып, сұлу болып отырып алышады. Анан бірер жерге анан кейін аш беріп қойды, нан беріп қойды. Анан біздің Қырғызға шу Қытай келіп басып алып, ал Қытайдың қолына не кереді бейсіңер бе? Қытайдың қолынан Қырғыз қолына тибей жүреді. Агарда Қырғыз қолына тиісері, алап бардық самсағылы жеп қойды. O Kırgız'ın kızlarını katın kılıp alat. Baldarın pıçat. Öyle turgan жерге işitet, öyle turgan kılıp. Oşa geledi. Oşolu vaqta gana bir-birimiz menen ıntımaqtaşıp, oşolu vaqta gana жақсы жаман tanışımız gerekti. Adın ana bir uşu жылды еттеп Kırgızстанды жаңағы суқтардан, мите құрттардан ажыратып албасақ, мына жаңағы шу малға шейін Қытайға өтіп кетеміз аран кейін. Көзіңерді ашқыла, ел, жұрт. Ақша алып бербегілі, ақша алды деп ұғылып атады елдерде. Ош тарапта болса 5 сene бері билеп алған екенмиш. Ошо киши билейт екен, анан өлтүрүп коет емеш. Анан пистолетпен ал ақша деле бербейт екен. Өзү билеп алыптыр. Ошентип эми biz шундай пычактын мизинде гана турабыз. Кылт этсек Кытайга ойбуз, кылт этсек мамлекетте ээ болуп калабыз. Bizim cennetday olgan yerimiz var. Mana cennetday olgan. Bizim yerimizde qoz yer. Bizim yerimizde bayçılık, ırıskın bardı bizde. Yerimizin tügüdele altın, gümüş, betidele. Hem şu yeri göp görüp, onu gözüne çıkan alıge. Mite kurtlar. Sorup cep, dağıra toymay öyle odat, 80'ge çıkacak dele. Demek deputatı tuğu alıptır balar. Törüp. Kanday beti yok adamlar. Oşa beti yok kılış gerek. Pulun alsaňar algıla, birok takır pasportun atıp köşete görmegüle. Berbeyim degile, açıgın ele aytga berbeyim. Bayağı mafiyan adı dağı jürgüzüp otasyňar bu. Menin pasportumdun demesin жазып alasıňar dağı, araba barıp bilgeriňer tayar. Barıp çiğmelep koyup,
жегениңер аш болуп, ичкениңер курсаңарга түшүп отуруп каласыңар. Азыр курсаңарга ашам түшпөстөн тополоң болуп жүресиңер. Бербейм паспортту, бербеймин. Эле бербей эле койгула. Уккандар, көргөндөр. Ушу мен чыдай албагандыгыман чыктым. Мен карып калдым, 80ге жакын 80ге жашым жетип калды. Сәл күчтүрөөк 50 жашта болгондо ham бир чыгып элге өзүм колуман келишинче билгенимди таркатат элем. Ушундай акчасын алсаңар ham паспортуңарды бербегиле, бере көрбөгүлө. Анан кийин биздин ичибизде маркылдар бар да, Өзбек деген туугандарыбыз акчага көбүрөөк берилип кетет да. Ушул жер эле коркунучтуу. Биздин көп элибиз өзбек туугандарыбыз менен көппүз да. Эми ушуну акылыбызды жеткизелик, туугандар. Бала чакаларым. Эми мен боптур 80ге чыгайын жашап калдым, боптур. Эми мени чебрем, укум, тукум жоюлуп кетиш керекпи? Кыргыз деген улут жок болуп кетиш керекпи? Ошо жок болгон турсуп да. Муну Атамбаев болсо айткан эмес. Мен сенден ушунчаны аламын. Анан кийин паранчы убакта берем. Ага бере албай калсам, Кыргыз мамлекети жер бер, эл бер менен өткүзөмүн. Сот болсо Кытай тилинде болот деген эмиши бар экен. Эми ушу жакшыбы эми? Көзүңөрдү ачкыла. Паспортуңарды такыр бере көрү. Такыр паспортуңарды бербегиле пул алгандар. Алсаңар алгыла пул алгандар. Паспортуңарды көрсөтпөгүлө. Эми ушуну менен Алла элибизге тынччылык алып келсин, омейин дейин. Алла Таалага ушу бизге келген кыйынчылыкты өзү оңоюна, өзү мээр чогасы менен Алла ушу алиги мите куртка да нысап берсин. Мите курттарга болду, жеген жетишет. Ошол ягын аш кылбасын. Бети жоктор, каерде кан камалчу эле, бети жоктор. Кан камалбайт өзү кан. Мына кан болуп турда камакка түштүбү? Ошо Алла ошону жазалады. Ошон үчүн камакка түштү. Жөнүн жөнү түшүп калган жок. Бири-бирин жаман көрбөй эле койсун. Алланын хидаяты бул. Эмесе кан камакка түшпөйт эч убакта. Кан лилла иштейт. Кан эч убакта курт кумурскага кан залал кылбайт. Агарда бир кедей май алып кетип атса, төгүрүп кетет экен. Төгүргөндө канга барат экен. Ушундай майым төгүрүп кетти эле. Жер жутуп алды десе, кана каерде дейт экен. Ушундай ушул деп төгүлгөн жерин көрсөтсө, чыгар бу эме акысын, кедейдин акысын чыгар дегенде сыгып кан жана майды чыгарып берген экен жер. Бу кандай адам баласы ушунчалык жер черген болбойбу? Жер бизди багып атат. Түшүнгүлө, бири-бириңерге айткыла, өзүңөр угуп эле кое бербегиле, бири-бириңерге айткыла. Ушу акча алсаңар ham паспортту бербегиле деп, паспортко макан болгула. Паспортуңа далилин жазат дагы. Кагаз кара. Деп өзү карматып коет. Эмне? Паспортум өзүнө турат дейсиңер да, эртең барып шайлайм дейсиңер. Өзү мурдара шайланып калган болот. Акыры пыштык го. Мына 30 жылдан бери шайлай берип, тажап деле бүттүк. Депутат деген гапты укуубуз деле келбей калды. Депутатсыз эле жүрөлүкчү. Депутатсыз эле күнүбүз өтөт экен. Мына депутаты жок эле. Депутатыбыздын казаныбызга аш салып берген жок. Депутаты жок эле. Бала чакабыз талага барып иштеп салып атат. Өзүбүз тырмалап бирдекени эгиппи. Ана 3-4 мал болсо ошонун көчүгүн тырмалап, ушу кичине көбөйтөлүк деп, чөп оруп, агылып, бугулуп күнүбүз өтүп атат. Баягы никелей убагындагыдай эле күнүбүз өтүп атат. Биз депутаттарга окшоп түрлөп машина ушундай жылгап калган жерибиз жок. Бир мал тамак ичебиз. Эми курсагыбыз ток, Кудайга шүгүр аскалганыбыз жок. Ушу карап шүгүр деп отурабыз биз. Бул депутаттарга окшоп эле тиги жай салып берейин, тиги мамлекетти ойлой берейин деген жерибиз жок. Алар эмне өсө көрүнө көтөрүп кирип кетеби? Карат ушул жерде эле. Карат. Кийген кийимине эмес. 6 метр сурпка ошогоронуп энеден кандай төрөлсө жипжылаңач төрөлгөн, котто шөбөчү жипжылаңач ак сурпка оролуп кетет. Ушу дүйнөнүн баарын көтөрүп кетпейт эч убакта. Ошону ойлобойбу бу депутаттар деле бети жоктор. Элди соролуп отура бербестен кандай берекеттер эле бу? Туурбай эми өлсүн. Эми жакшы кылгыла, ушу паспортуңарды бербегиле. Мен айтайын дегем,
Şu pasportu oylap durup bugün tünü beni uktayalmaya koydum der. İyi pasportum verilmedi neyle eldir. Bergenen berip bütköndür. Akşı takıp tükönde pasport çazat, dalini çazorat. Ananın işi biti oturup kalat, yani cayır öyle. Agar da yelder çoğu olsalar, o şaylandı degende var, kodu şu ağıyla toparık sarış gerek. Kodu şu ağıyla toparık sarış gerek. Kork poston barıp, Allah öz yer verir. Özü. Allah, özün yol ver Allah. Tarışçıların benim o muyum deyip koş Allah. Şu kıyıncıklığı esermen çıkıp eder, oblo, hakber. İylep durup kayttım şunu.